ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔꯅꯤ. ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯆꯦꯞꯇꯔ 1ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯛꯆꯔꯛꯀꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯨ, ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ. ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗ ꯗ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯋꯥꯔꯜ, ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯍꯦꯛ ꯄꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯂꯤꯕꯤꯡ, ꯑꯍꯤꯡꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯠ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ, ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ, ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯛꯄ, ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯅꯥꯏꯕ, ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ, ꯂꯦꯡꯕ ꯑꯣꯠꯄ, ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯇꯨ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯨ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯒꯤꯞ ꯑꯦ ꯁꯨꯏꯇꯦꯕꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯃꯨꯂꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ, ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯥꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯥꯛꯄ, ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯍꯦꯛ ꯄꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ. ꯑꯗꯩ ꯃꯊꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤ. ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯣꯜ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁ ꯒ꯭ꯔꯣ. ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯅꯥꯏ, ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯉꯦ. ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯥꯏ, ꯂꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯏ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ. Increase in mass and increase in number of individuals are the twin characteristic of growth. ꯁꯤ ꯍꯪꯉꯤ. Twin characteristic of growth. Growthꯀꯤ twin character ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ, growth ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ. Increase in mass ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯥꯁꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ. ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ increase in number ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ, ꯁꯦꯜ ꯃꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯅꯤꯁꯦꯂꯨꯂꯔ, ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯁꯥꯕ ꯖꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯥꯏꯖꯝꯗꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯀꯧꯔꯦꯗꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕ ꯃꯜꯇꯤꯁꯦꯂꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯁꯦꯜ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ. Increase in massꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ increase in number, ꯑꯗꯨ increase in number of cells ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ, individuals ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ. ꯁꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ twin characteristic of growth. Twin characteristic of growth ꯁꯤ multiple choiceꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ. Next, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ non-living things also may grow. non-living thingꯁꯤꯡꯁꯨ may grow, ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ. ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯣ? By accumulation of materials. ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ non-living things ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯣ. ꯅꯨꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ, ꯑꯗꯩ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯊꯤꯡꯕꯤꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯕꯤꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯎꯐꯨꯜꯒꯨꯝꯕ ꯅꯞꯁꯜꯂꯛꯄ, ꯑꯐꯠꯇꯕ ꯇꯩꯁꯜꯂꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ, ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯡ ꯅꯞꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ non-living thingꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯎꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯆꯣꯠꯍꯜꯂ ꯊꯝꯕꯗꯤ ꯄꯣꯛꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯞꯄꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ non-living thingꯗꯁꯨ. ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡꯒ non-livingꯒꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ growth is from outside. non-living thingꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ, ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯅꯞꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯆꯪꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ living organismsꯗꯗꯤ growth is from inside. ꯁꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ. living organismsꯗꯗꯤ growth ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ metabolic reaction ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ development ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ, ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ living organismsꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯒ non-livingꯗꯗꯤ growth ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ from outside ꯇꯩ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ growth ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ living organismsꯇ ꯈꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ, ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯈꯛꯇꯒ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, non-livingꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ living thingsꯀꯤ growth ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ living thingsꯀꯤ exception ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯤ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ exception ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ cannot be ꯍꯥꯏꯅꯤ. ꯍꯥꯏꯗꯤ all inclusive defining character ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ all inclusive defining character ꯍꯥꯏꯁꯦ, all inclusive defining character ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ exception ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯅꯤ. ꯑꯗꯣ growth ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ living organismsꯀꯤ exception ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ growth cannot be an all inclusive defining character. exception ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕ living organismꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ growth ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ. ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯧꯕ. growthꯁꯤ all inclusive defining character ꯅꯠꯇꯦ, ꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯅꯤ ꯂꯥꯁꯇ. ꯑꯗꯨꯒ next, ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ. ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯛꯄ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ, ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯛꯄ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯛꯏ ꯖꯤꯕ ꯈꯔꯒꯤꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤ. ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯝꯁꯤ. ꯐꯟꯖꯥꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ, ꯐꯟꯖꯥꯏ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯀꯨꯞꯅ ꯇꯝꯃꯛꯈꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯈꯪꯉꯁꯤꯀꯣ.
kona mathanggi chapter da mathang lakini fungi singda multiply sandoi and spread line sandoi easily kamaina asexual spores due to millions of asexual spores they produce makoina asexual spores million putho yam putho eba sige asexual spores singsina nuksitta pairaga ilai na mafam amada hekta jar sandokiba ngame aduna fungi singsi kadina sandoi kamaina macha sing oheli sisima haket khangjala mo fungi asexual spores yare ko aduga in lower organisms pikpa yamna pikpa hanthaba thaki unicellular organism gumba cell amkhakna sawa organism gumba aidi cell kitang cell amkhakna sawa in lower organisms sing sidadi example noina sida kitang yang se yeast gumba hydra gumba sida lower organisms sida produce puthoi by budding torga puthoi heba yare ko sigakta khangsalamo in lower organisms karam bagumba yeast ka hydra ga sumba sida kamaina reproduce taweba by budding fungi da kamaina asexual spores yeast hydra da kamaina budding next aduga planaria flatworms haina ju khangnaba sigi jiba sida produce puthoi kamaina by true regeneration planaria da kamaina puthokpa planaria si flatworms sa su khangne ko sigi planaria sitana kamaina puthokpa by true regeneration adi kaino a fragmented organism regenerates the lost part and become a new organism masa sidagi karigumba part ama tatkhiba poto amuk khalaga hanjalakpa aduga mapum ohelakan anoba organism am oirakpa haibadi ko tatkhiba part sigi doba amuk khalaga regenerate tokpa ngami hanjalakpa ngami sogolakpa ngami aduga new organism dom oirakpa sigi planaria si mai masasi machet am thatatpa kanda kedorneba amka tatkiba saruk to hanjalani aduga dum masasi dum anoba organism am oirani aduni true regeneration planaria dana kamaina by true regeneration yare ko sigakta khangjalamo makhada thang tamakini kupthaba maron hujikidi sigakta khangsi all living organisms mathang poinda all living organisms cannot reproduce living organism khudingba cannot reproduce macha puthokpa ngamde example noin hairada mules sterile worker bees infertile human macha yaudaba mi lairi ko couple sing macha yaudaba lairi ko sum sing atuna living organism khudingba reproduce tawba ngamde reproduce tawba ngamdaba living organism su lai sima khangjan biro aduna reproduction si exception laitaba character living organism khudingmakta thokadaba character nante aduna sigi reproduction hai sisu cannot be an all inclusive defining character of living organisms cannot all inclusive character ni haiba yadre living organism gi reproduction haibasi living organism khudingmakta thokpa character nate thoktabu su lai example haigre kana mules sterile worker bees infertile human couples sing cha hing bangak moi reproduction di tawbu ngamde aduna reproduction haibasi living organisms khudingmakta loinamak laigedabani haiba laite aduna cannot be an all inclusive defining character exception laitaba living organism gi character ni haiba yadre next metabolism adi kaino siju character amani some to 10 of all the chemical reactions occurring in our body ikoi gi hakchang manung da thokliba reaction khudingmak si kaina khangnareba pulap sibo some to 10 of all the chemical reactions occurring in our body si kai koiba metabolism koi ikoi hakchang manung da thoiba any reaction thoiba myam pulap si kai koiba metabolism sumaina khangasi no non-living exhibit metabolism non-living hingdaba amata exhibit metabolism si tawroi reaction amta thoi hakchang manungda ahingba jiba khaktang thokani aduna metabolism haibasidi exception laitaba character neba all inclusive character exception amata laitaba character ni kanagi living organism gi sima khangjan biro masagi growth tusu all inclusive character oiba ngamde aduga reproduction tusu all inclusive character oiba ngamde metabolism sidi all inclusive character ni
Next, isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯦꯁ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯂꯦꯕꯇ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣ ꯑꯣꯜꯍꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯇꯦꯁ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯇꯧꯕ performance any experiment living oinasу loroi non living oinasu loroi sima khangjanbirani body gi mapanda tawriba lab ta tawriba experiment test tube sinara tawriba experiment si masi embryo hanbai boigera mathang koi gi machaw hanbai boigera any reaction am chathriba myam si neither living ahing boinasu loroi nor non living hingdabani haibasu loroi ani mam to oiroi sima khangjanbiro multiple choice terokani. Next, mathanggi character mathanggi point da lokhalisi consciousness haidi wakhal leiba ikhoida hakchang da phaujaba khangba sini haina ilai laina sumai khango. All living organism khudingba from the prokaryoids kwaidagi pikpa prokaryoids te horaga most complex kwaidagi hena changsal laba eukaryoids fauda yengokpa matamda can sense phau ngamgani and respond to the environment cues. Environment dagi lakpa any factor any force disturbance ama any lakpa matamda madugi mayokta thabu ama tawningba madugi mayokta thabu oina ulakpa ama aduni response pirakpa haise adumaina pirakani phau ngamgani living organism khudingba conscious oi response to any disturbance or stimuli. Ikoina kainoma disturb om tawradi organism da plan do ebe ai plan da ikoina kainoma tawrama tamda mo da reaction thokani madugi response ma soina lakani lengbu khotpu du khakta nati response lakwa haisi manung dagi ikoina thomradi manung da reaction thoga madi thomradi tuki reaction ama dum thokakani adui mayokta response am pirakani ni stimulation piru matamda aduni consciousness haise sikari character no all living organism do loina thoeba. All organisms are aware of their surroundings sida haise living organism khudingmak se ahing khudingmak se makhoi ki surrounding de piba disturbance surrounding de piba disturbance adagi factors force maam chi loina khangaga lai haibani. Next, human being khaktaneba masagi wakhan khanba ngambase. Human being is the only organism who is aware of himself. Makha ki wakhan khan thaba ngamjabase human being khaktani sini self consciousness masagi gyan leijaba haiba tare yare ko ahing busingi marakta adubu living organism khudingmakta di response piba ngambane any stimulus ta consciousness haibasi or response to stimuli period the response to haibasi is the pure defining character inclusive character ni exception amata laitaba pure defining character ne bako exception amata laitaba living organism character gi exception amata laitaba character ni sisu metabolism su consciousness haibasi response to stimuli gain herasu yai ko. Next, mathangi topic diversity in the living world. Diversity haibdi tongan ba mawong in the living world koi ahingbagi sangsar sida leiba tongan ba ahingbagi mawong ni biodiversity hagadawni biodiversity sida biodiversity haidawni ko o wale biodiversity sida various kinds and types of organisms present on earth ikoi gi prithvi sida leiba tongan ba makhan gi ahingba singje sini biodiversity harji. Estimated species plapna khangba koina estimated species non hujik phoda khangiba species makhan gi tongan ba jibasi 1.7 dagina 1.8 million si phawni haina estimate tawi sima biodiversity haibdi tongan ba jibasing leising pulapna species kya mu khangeba estimate taweba 1.7 daina 1.8 million phaw sumaina leramgani estimate tawi ko. Next, taxonomy haibam lae adu living organism sing sumaina makhan gi tongan ba jibasing myam laire leiba tongan ba jibasing ji koina khaidokpagi class khaidokpagi ki tongan ba category de thambagi thawong ni taxonomy haji. Based on characteristic moi character sing yengaga all the living organism khudingmaksi can be classified khaidokpa yai into different taxa
ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯦꯛꯁꯥꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯇꯦꯛꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯇꯦꯛꯁꯥꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯨꯂꯔꯁꯤ ꯇꯦꯛꯁꯣꯟ ꯀꯧꯏ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯨꯔꯦꯜꯗꯅ ꯇꯦꯛꯁꯥ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯇꯦꯛꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯦꯇꯒꯣꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯀꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯦꯇꯒꯣꯔꯤꯁꯤ ꯇꯦꯛꯁꯣꯟ ꯀꯧꯏ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯇꯦꯛꯁꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯦꯇꯒꯣꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯥꯏꯖꯝꯁꯤꯡ मागी तोंगान तोंगान टेक्सोन टेक्सोनसिंगदा थंबदु टेक्सोनोमी कवे अदुगी प्रोसेसतुना अदुगा अदुमाइना टेक्सोनोमी तौबदुदा खाइदोकपदुदा तोंगान तोंगान का सुमाइना का लेसिसि स्पीशीज जेनस ट्राइब फैमिली ऑर्डर क्लास सुमाइना तोंगान का लेसिंगसि टेक्सोनोमी कवे ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी टेक्सोनोमी की कैटेगरी लेरिबा नत्रगना रैंक थाक तुबु इन टेक्सोनोमियन हियरार्की टेक्सोनोमिकल हियरार्की टेक्सोनोमी खेदोकपगी सुमाइना थाक मथंग सुमाइना चाखलकपा सुंबा कैराकसिबु टेक्सोनोमिकल हियरार्की कवी टेक्सोनोमी हियरार्की की टेक्सोनोमिक कैटेगरी हाइदि टेक्सोनोमिक हियरार्की सिगी पुलपसी की टेक्सोनोमी हियरार्की कवी सि पुलपसी टेक्सोनोमी हियरार्की सिदा लेरिबा कैटेगरी सुंबा का रैंक सिबु कई कवेबा टेक्सोन कवे टेक्सोनोमिक की कैटेगरी और रैंक करीगी इन टेक्सोनोमिक हियरार्की की यारेको टेक्सोन है सिगी का सिनी स्पीशीज सिसु टेक्सोन अमनी जेनस सिसु टेक्सोन अमनी ट्राइब सिसु टेक्सोन अमनी फैमिली सिसु टेक्सोन अमनी ऑर्डर सिसु टेक्सोन अमनी ट्राइब अन सिदा अनकंदा महापिसि लाइक तति याउदे जेनस की मथंगदा ट्राइब अन अमा लाइबे आइको अदुगी हापचलमबनी अदु ट्राइब की मथंगदा फैमिली सुमाइना का स्पीशीज खरा पुल्लगा जेनस खरा पुल्लगा ट्राइब खरा पुल्लगा फैमिली खरा पुल्लगा ऑर्डर सुमाइन लाक्तोनी को किंगडम सिना ख्वाइ वांगबा टेक्सोन नि सिम खंजनबिरानी मखा तमखिनी सिदा कुपना खंगुरानो मथंग यारखिनी को हइकिदि सिगत खंगसि अदुना सिगी टेक्सोन हाइबसे इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सुमाइन खाइदोकपसि की यूनिट हाइरगदि ख्वाइदai पिकपा खाइदोकपगी हरकपा यूनिट हाइरगदि स्पीशी इसिगी टेक्सोन हाइबसिन ओइद्रोइनी टेक्सोन सिंगी मरक्ता कनाना मुक स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हाइनेबा टेक्सोन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हाइरानी ऑप्शन द टेक्सोन न पिरमगन टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन की यूनिट सी कइनो हंगमदि टेक्सोन न हाइबिनी टेक्सोन सी पिरमदि टेक्सोन न हाइबिरानी अदुगा सुमाइना टेक्सोन मखन जोइन पिरमबा स्पीशीज जेनस ट्राइब फैमिली कइन सुमाइन पिरमबा मल्टीपल चॉइस तको अदुगा टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन की यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन न हंगमगदि स्पीशीज हाइनी क्वाइ पिकपसि हाइबिनेबा को क्वाइ पिक टेक्सोन से हाइबिनेबा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कईनेबा टेक्सोन नि अदुगा टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन हायरगा सुंबा टेक्सोन सिंगसि तोंगान पिरमदि स्पीशीज हाइबिदौ यारेको अदुगा मथंगदा टेक्सोनोमी सुमाइना खाइदोकदबसिगी स्टेप हाइबा तारे टेक्सोनोमी तौबसिगी स्टेप सिंग अहानबदा केदौनी अखोइना ऑर्गेनाइजम अनौबा अमा फंगेबको अमक्ता उद्रिबा ऑर्गेनाइजम अनौबा अमा फंगे फंगबसिदा कमाइन तौरनी हानबदा आइडेंटिफिकेशन मथंगदा नोमेनक्लेचर मथंगदा क्लासिफिकेशन से स्टेप नि मथंग लाक्तौबा अदु आइडेंटिफिकेशन असि कइनो डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनाइजम्स करेक्टली करम ऑर्गेनाइजम ओइदरमदोइनो सिबो काइना अखोइना खन्नबा हानबदा खंगदोकपा सेंगना खंगदोकपदुनी आइडेंटिफिकेशन मसक खंगदोकपा हाइबा तारे मसक खंगदोकपसिन हानबा तौरनी अदु मसक खंगदोआ मतुंगदा केदौरनी नोमेनक्लेचर ममिंग अम पिरनी गिविंग ए नेम ममिंग अम पिबा टू द ऑर्गेनाइजम टू ममिंग अम थोनबिरनी मथंगदा ममिंग थोला मतुंगदा क्लासिफिकेशन असने करी ग्रुप सेमदोकपा इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी ngसाइगी दुमाइना कैटेगरी सी तोंगान कैटेगरी दा थंबिरनी बेस्ड ऑन करीदा बेस्ड तौरगा सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इखोइना मिट न इलाइ लाइन उबा ngamba इखोइगी कैरेक्टर खरा नैनरगा माना सी कैटेगरी दा तानी माना सी कैटेगरी तानी सिदा तानी एना सुमाइना कैटेगरी नाइन थंबिबसिबो सिना क्लासिफिकेशन कौरनी हानबदा आइडेंटिफिकेशन मथंगदा नोमेनक्लेचर मथंगदा क्लासिफिकेशन सी टेक्सोनोमी स्टेप्स सिबो हंगी को मल्टीपल चॉइस दा सेरेन से खंबिरो टेक्सोनोमी स्टेप्स की नेक्स्ट अदरा नोमेनक्लेचर सिदा अमुका खितंग कुपना तमसी ममिंग थोनबा हाइबसिगी को नोमेनक्लेचर प्लांट सिंगी ममिंग से करी की मतुंगी न पीनेबा साइंटिफिक नेम्स इकोगी साइंटिफिक नेम्स मयाम यानरबा इकोगी एनी ऑर्गेनाइजम सिंग से मयाम यानरबा साइंटिफिक नेम्स है ममिंग अम पीगनी सिगी साइंटिफिक नेम्स से पृथ्वी की ओइना मयाम यानरबा को अदुमाइना साइंस की ओइबा लोन साइंटिफिक नेम साइंस की ओइबा ममिंग अम पीगनी सि पीसी प्लांट सिंगी ओइना कनाना कराइदा
ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯦꯞꯀꯅꯦꯕ International Code for Botanical Nomenclature sisu khangjallo multiple choice yawi long form bawa hangi ICBN gi long form bawa hangi aduga plant sing gi maming kari gi matung ina pini ICBN adi gaino International Code for Botanical Nomenclature yare ko for animals sing gi matung animals sing gi kari gi matung ina pini scientific name sing si International Code of Zoological Nomenclature ICZN animals kina ICZN adi gari International Code of Zoological Nomenclature yadra ani sima khangjanbiro next aduga maming thonba sigi niyam mayam layeba ko maming amakhaktang oiba hadi uhai amakhaktang oiba uhai ani na saba uhai ahum na saba the binomial nomenclature na malai uhai ani na thonba maming uhai ani uhelaga thonba binomial nomenclature yani ko sigi no binomial nomenclature si kanana pirambano given by Carolus Linnaeus hangibni si makhan biyo aduga wahai ani sudoini sumaina ahan bai wahai ama sumaina wahai ama mathangi wahai ama sumaina wahai ani na sadoini mai maming si wahai ama yani ko is name maming khudingmak has two components sumaina wahai ani laigani component ani laigani first ahan bai sina kaineba ahan bai wahai sina kari oidoiba sigi ahan bai wahai sina genus name jibadu ki genus name neba genus name no kai koi generic name yani ko duga mathangi wahai ani subai wahai sina second sina kai oidoiba sigi second gi wahai sina kai oidoiba species name organism do du karamba species no haibu du maming ne species ki maming ne adugi species ki maming du kai koba specific epithet an so herongani specific epithet hairsu species hairsu ko ngau chamanai ko sumain khangbiro binomial nomenclature wahai ani saba maming scientific name sing du wahai ani oini han bai wahai duna kairi genus name ani subai wahai duna kai oideba species name yadra next aduga rules of binomial nomenclature ki rule layeba yani ko magi kamaina tholi kamaina idoino kamaina tholino adugi rule sing binomial nomenclature gi rule niyam sing ko sira rule mari pire si mari phadan khangbiyo multiple choice ta hangakani correct statement gain toraga karam statement chumi gain toraga hangaktoini ko binomial names any biological gi name among pibasi are in Latin gi wahai oini natra phauda or at least derived from the Latin dagi horokpa wahai oigedawne Latin gi wahai oibama natragana Latin dagi horokpa or derived from Latin word Latin dagi horokpa wahai oigedawne kaino Latin haiba language sidi khoi Latin gi language sidi asiba det language oire aduna mina hongdorokpagi yam pak ngangna daba loan oibnena mina hongdorokpagi chance laite aduna chance laitramenna sigi det language khallaga toina tholine mayamna hongdok hongjin naidana baina ko aduna biological name sing si Latin word oigedawni natra phauda Latin word dagi horokpa wahai oigedawne derived from Latin sima khangbirani aduga first word si genus ni haiba amkhange first word to kaigi mo silimo genus name ni second word to na kari specific epithet ni si yaukre sima aduga when handwritten khutna ibo ergana separately underline tongan underline tawgadawni sumaina wahai ani a b hairo sumaina wahai ani oidoine maming sumaina makhada underline tawbigadaw khutna ibo ergana underline tawbigadawni or printed in italics number ergana italics te igadawni hadi chepa ga ibado ko sida irisi magnifera indica ga irisi sida last sumaina italics ta number ergana italics ta nambigadawni aduga ibo ergana makhada separately tongan underline tawgadawni haigo aduga first word si genus first word to kari genus ni si khange first word si genus ni sigi genus si starts with capital letter na hobigedawni hai sida to magnifera sigi magnifera indica har sida yo si soire mang oidawni ko mangifera haigedawni ko mang oidawni g gen go onare starts with capital letter sumaina capital letter na hobigedawni aduga genus maming chine capital letter na hobirani
ꯑꯗꯨꯒ while second word species ꯑꯗꯨꯒ specific epithet species ꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕꯩ word ꯁꯤꯅ starts with small letter ꯑꯄꯤꯛꯄꯅ ꯍꯧꯏꯗꯧꯕ ꯁꯤ I ꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ M ꯁꯤꯅ capital ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ genus ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯍꯧꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ species ꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯍꯧꯕꯁꯤ small letter ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯂꯦꯇꯤꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯖꯦꯅꯁꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯏꯄꯤꯊꯦꯠꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯅ ꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠꯂꯤ ꯑꯟꯗꯔꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯏꯇꯥꯂꯤꯛꯁꯇ ꯅꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯗ ꯖꯦꯅꯁꯁꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯂꯦꯇꯔꯅ ꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯏꯄꯤꯊꯦꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅ ꯍꯧꯕ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯂꯦꯇꯔꯅ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯕꯥꯏꯅꯣꯃꯤꯌꯦꯜ ꯅꯣꯃꯦꯟꯀ꯭ꯂꯦꯆꯔ ꯏꯕꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯤꯡꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯖꯔꯒꯦ